U rozsadniku Savanović u Temerinu 8. marec spada do zvyčajnih robotnih dňoh a hlavný deň bol 7. marec. 8 marec jak 8 marec, popać se, u nas mirno, pokus robíme. Nam 7 marec hlavný, skorej keď sme počínali, slučovalo še, že po 1. marec rozpredáme kvece, ktoré porichtane za deň ženoch, ta sme nemali co predac. Ali ostatnjih rokoch ľudze kalkuluju, či kupja, či ne kupja kvece, ta še mi obavame, či ho popredame. Mi do toho kveca počíname ukladati ešte u juniju i juliju, že bi rozkvitlo za 8. marec šlidujucoho roku. To ti muškatli za jar i ljeto, co tu kolo nas, posadzeni ešte u septembru. Ozda ih popredame. Poljoprivredna produkcija nje sigurna, ali je taki život. Keď nje rizikuješ, nje vytvoriš ani profit. Так приповеда Мира Savanović, ktorá i popri oštrej konkurenciji už 17 roky uspішно розвиває svoj rozsadnik u krasnih rošlinoh. Хвильково продукує веці як 150 тисячі стебелка квеца рочне на неповних 2000 квадратних метрах, а ма плани того року приширити пластиніки за іще 1000 квадратних метрів.